Assalamualaikum. Nama saya Khairul Nizam bin Ahmad Wajih. Saya batch 2011, Fakulti Ikrar Pembuatan, Jabatan Bahan, BMFB. Assalamualaikum. Saya Akumuddin Dan Syahari. Saya study diploma 2003 sampai 2011, kemudian sambung degree 2011 sampai 2014 di FKE. Actually saya different sebab saya daripada Tibet. So memang dari Tibet core. And after that diploma saya dah pernah pergi. And then masa tu universiti belum ada Tibet lagi. So this the approach for untuk kami lebih mudah daripada Tibet, pergi universiti yang Tibet lah sesuai untuk kami. Jadi this is yang pertama dekat Malaysia yang baru dikenalkan. So saya rasa saya daripada Tibet lebih sesuai kepada universiti yang sini dan saya lebih kepada hands-on do job. So saya percaya pada apa yang diberitahu polisi yang masa tu, itu yang menjanjikan hands-on. So itu pilihan saya daripada teori. Sebab background daripada awal saya. Jadi untuk saya pilihan IPM ni pada permulaan adalah antara kedua ataupun ketiga lah. Tapi saya lebih bersyukur sebab dapat IPM sebab dia lebih pada hands-on. Sebab saya pun daripada sekolah teknik lah sebelum ni. Jadi bila kita sebut universiti, gambaran tu mestilah. Tapi pada masa yang sampai, minggu organisasi, kita tengok hostel pun jadi agak terkejut. Lepas tu dengan bangunan yang agak terabur, kejut lah suasana universiti yang kita gambarkan tu tak sampai. Tapi for us yang dah biasa, kami accept lah. Kami terima dengan cabaran tu. Dan untuk kami mudah lah untuk adapt. Cuma apa yang dijanjikan masa minggu orientasi, bangunan yang induk, kampus induk akan siap. Jadi pada tu kami rasa, okay, insyaAllah one day kami akan sampai dari situ. Itu culture shock lah. Sebab bila kata universiti, balik orang kampung cakap, oh universiti. So, bila nak balik cerita gambar universiti dah, belajar rumah kedai. Then quite challenging lah. So you fight with your emosi lah. Pada ketika 2008 tu, saya register di Kibik kalau tak silap. So, bukannya impression, di mana UTM ni? Jadi, kat situ, tapi cumanya saya bersyukur dekat situ, kebetulan ramai kawan yang satu teknik berada di situ. So, kat situ kami mula selesakan diri lah. Dari segi makmal keperluan kena dengan apa yang dijanjikan Tibet. Ini saya daripada Tibet. Tapi untuk level university which is different. Maksudnya Tibet diploma adalah kerja separuh mahir. Jadi lebih kepada hands-on. So memang equipment lebih banyak dari universiti. Tapi bila universiti you kena fikir mindset you are engineer, trained to be engineer. All equipment tu hanya untuk supportive you. Tapi teori is lebih penting. So, most important. Untuk saya, compare dengan universiti lain, universiti UTM, Tibet, facilities dia lengkap dan saya faham banyak equipment tu datang daripada industri juga untuk support. So, bila saya compare dengan Tibet tu, okay, universiti ni promising. Cuma rumah baru nak membina kan. So, boleh accept lah. Okay, untuk facilities, untuk segala equipment, bagi saya okey sebab kita boleh banyak buat hands-on. Cumanya dari segi contohnya daripada electrical ada kos kenaan mechanical, so kita terpaksa travel pergi fakulti lain pula lah. Bukan dalam satu tempat yang sama, dalam satu kampus yang sama. So kita kena travel pergi QB, kita kena travel pergi lab yang dekat KPU, kat pasar Adobe lah. Masih bergerak lah. Yalah kita time attack kan harga. You ada kelas ni, tiba-tiba you pergi lab. So transportation you nak mobilize tu quite challenging. Makan masa lah. Lagi bila kita kena dah teruskan third year tu kita bawa hotel sendiri. So kat itu time tu dah hujan, panas. Itu dia punya challenging sikit lah. Pada minggu lepas habis minggu orientasi tu, saya cuba sekali naik bas.
Kami terlepas bas dan saya dengan kawan saya naik taksi. Lepas tu kami give up dengan bus, but bus is very big. Dan actually memang masuk ke kerja cukup. Jadi kami yang dah ada lesen, yang dah ada motor. So kami pergi yang option supaya orang lain boleh naik lah. Dan lebih bebas lah. So, saya prefer motor lah. Saya dapat guna bus sekali 2 je. Lepas tu saya tak sanggup lah. Kerapan bas sebab saya pun duduk Kolej Sediaman 2 tahun lagi. Lepas tu degree memang tak duduk dah. Kerapan bas tu saya okey lah. Cumanya sebab saya keluar awal pagi. Sebab saya ikut lah. Kalau tak, saya akan tertinggal. Saya duduk Bunga Raya 2 tahun yang pertama. Okay, Bunga Raya beruang kan. So memang sempit sikit lah. Dia macam apartment. 1 bilik 2 orang. Dan kalau kena matahari waktu petang, oh memang beloh lah. So ada satu yang paling saya kesian lah. Dia ada 3 bilik. Ada 1 bilik store tu dia 1 bilik. So kalau ada seorang duduk, memang 1 bilik tu dia seorang. So memang tu level store. So quite challenging, tapi untuk orang bujang yang teenagers, new adventure, kita akan adapt lah. It's good memory lah. Okay, pada permulaan tu mula-mula register tu kita masuk kat Bunga Raya. Kemudian dalam minggu haluan siswa tu dia minta kita tukar sebab nak nikah fakulti. Dia minta kita tukar pergi ke Murni. So during that time je lah, mobilisation tu payah apel lah. Tak ada transport. Bunga Raya setahun, lepas tu saya duduk rumah sewa. Saya tak involve any activity sport lah. Cuma kan antara fakulti tu, saya contribute lah. Tapi masa tu sebabkan dah dapatkan P-Set sukan, tapi saya tak nak main sukan. Saya request team tu, tak apa, jadi budak Milo pun okey lah. So saya jadi budak Milo lah. Sebab saya dah malas nak masuk sukan tu. Tapi saya dapat lah. Saya rasa ada t-shirt tu, sukan antara fakulti. So kalau saya pakai t-shirt tu, orang akan tahu, oh SAF lah, UTM lah. So dia orang tahu, sukan antara fakulti tu, lambang SAF tu, dia UTM tahu lah. Saya pun dia involve in SAF je. Sukan antara fakulti dalam sepak takraw. Dia pun tak menang pun lah. So time tu kita punya batch rugby kot yang agak top. Saya dengan Alim ni batch berkurang je tu. Rugby dengan hoki. Sebab ada member classmate juga dia main rugby je. Masa masuk dekat Induk tu dah banyak lah facilities. Tenis, kayak, bicycle. Tapi masa yang Induk belum buka, dan tak ada lah. Kat Bumi, tak ada apa. Tak ada apa. Kita banyak main futsal je lah. Rasa tak ada. Induk lah. Kalau kita nak pergi petang tu, Induk dah buka, kita pergi Induk lah. Kat sana semua stadium pun ada tak tahu. Induk lengkap lah. Rasa minggu haluan siswa saya lah. Sebab saya daripada orang kerja, diploma. Saya nak rasa balik field university tu. So, banyak masa tu ponting lah. Bangun dah kerja malas. Jadi saya join lah sebab saya nak dapat field university tu. Lepas tu saya masa tu course sukses. So, bila cuti semester orang akan balik, kami akan stay dan kami akan buat training dan kami akan buat camping. Kami pukul apa lah. Lepas kami pergi, kurikulum tu kami pergi ke IPD Melaka buat latihan menembak dekat Padang Sasa. Itu antara di universiti yang saya join, yang saya ingat sekarang. Okay, aktiviti yang paling saya ingat. KI ni dia banyak menganjurkan competition. Vocational competition. So antara pencapaian yang tinggi saya pernah dapat adalah dalam iIndex Session International Innovation something kita buat dekat Unimap pelit Unimap. Itu kita punya achievement, kita dapat gold medal lah. Dan ada lagi competition, contohnya dekat UTM ada buat competition UTM juga. Kita pun kita dapat prize juga. Cabaran dari segi ekonomi lah, duit cukup makan, tapi kita lah saya buat part time. Dari segi pelajaran, masa mula-mula saya masuk tu, UTM masa tu dia punya academic score different. Dia masih 60% teori, 40% practical coursework. So you kena score you punya final juga sebelum diubah. So masa tu grade dia pun lain daripada universiti. Masa mula-mula dia set tu
UTM punya B+, A+, dia lebih tinggi pada universiti lain. Masa yang saya masuk tu, agak mencabar lah. Betul. Cabaran yang tinggi UTM. Masa first semester tu banyak urusan syarat, ada yang kena kick, dan saya dapat result yang pertama tu pun tak berapa bagus lah. Tapi, tak challenging lah. Tapi saya counter back. Okay, challenging bagi saya dia punya mobilization lah. Sebab college dengan ni agak jauh. So, given kat dalam tu pun time tu ada satu je cafeteria yang dekat depan FT. So kat itu kita orang terpaksa keluar kadang sebab kat itu penuh. So terpaksa lah dulu. Saya convocation tu saya suka. Saya suka professionalism of staff UTM. Very fast. You register convocation very smooth. Cepat. And then kalau setengah universiti, setengah hanya payment je Allah pergi ke Dewan. UTM, siapa pun boleh pergi. Maksudnya dekat sekeliling Dewan tu. Sebenarnya mesti dia block out. So UTM, you punya family, ialah parents masuk dalam. Tapi you punya family boleh pergi sampai dekat Dewan. So, I like that suka. UTM punya cara tu Dewan Dewan besar tu. Yang ni convocation memang meriah. Mau kita kena banyak lah, kita ada limited cost. Fakulti kita tak macam lain, ada maximum apa semua. So dia tak semeriah macam lain lah. Increase in our skill. Kalau pengalaman siswa tu saya tak berapa join. Tak berapa join. Tapi pengalaman saya lupa tu saya masa tu kita orang pernah ada ni ke apa. Yang ni sikit lah. Ini saya teringat saya salah masuk tandas. So masa tu semua orang masuk dalam perempuan. Kami lelaki masuk. And then bila lelaki dah keluar, perempuan yang masuk. So kami masih nyurut lah tandas tu biar sampai Peninsula. Tapi saya still ingat lah senior saya Muhammad Amin. Dia akan introduce diri dia. Assalamualaikum, nama library Muhammad Amin. Tu sampai kita akan ingat dia lah. Okay, MSS saya ingat time diploma je lah. Yang degree tu dari kita balik dulu. Yang diploma tu ialah sebab BCS saya kan. So itu patut ada banyak kawan yang kita memanglah terjadi kenal sebab ramai kawan dari teknik. Dan saya beza sebab saya akan pilih saya intern saya pilih satu tempat. Saya intern case different. Saya pergi satu tempat, saya pilih dengan apa yang offer, isi murah. Saya pergi tempat intern tu, saya tak puas hati dengan tempat intern tu. And then saya kata saya tak nak, saya call saya punya coordinator, Puan Rohana, saya cakap saya tak nak. Dia kata tak boleh. Tapi saya cakap okey kalau tak boleh, ya saya gantung semester, saya pergi kerja, saya boleh dapat gaji diploma saya. You nak bagi tak nak bagi? Lepas tu saya dapat satu company yang saya pernah kerja dulu dan saya practical. Dan saya practical dekat tempat yang betul-betul delivery saya punya kehendak. So itu challenging tapi good skill. Sometimes orang limit dengan you dan untuk extra lah tu. Itu challenge kan. The right way, the proper way, you guide apa yang you nak. Okay, practical saya practical diploma dan BB dua-dua di power plant lah. Diploma di sebelah dan aku lagi di kan. Yang untuk mendapatkan practical tu ada isu lah. Mana cara dia ke communication dengan orang HR company tu. Dan tu saya banyak kali lah email dia, follow up dengan dia. Tapi saya rasa tambahan nak. Maybe masa first batch UTM, you ambil student diploma tau. And then bila kami jadi student, kami pergi ke industry, we have the experience. So we are the one this industry perspective that budak UTM is technical. Sebab kami di rumah, kami pernah kerja, kami keluar seperti UTM dan kami give preparation. So kalau industri punya feedback, misalnya saya, UTM dia buat kerja. That is apa yang first batch KUTKM yang ambil dari student ni, deliver to UTM. Branding UTM ni nama. Itu saya rasa yang alumni lama-lama gives contribution. Saya perempuan lah. So most of the batch saya ada yang direct matrix, ada yang pekerja. So persaingan dia tak adalah. Mana yang daripada theoretical dia orang memang pandai lah dalam teori. So practical dia orang support lah. Adalah. So persaingan tu more pada teamwork lah. Dengan sihat lah. Tapi we coach ada. Okay,
Dan degree sebab kita ada comparison, ada budak daripada matematik, ada budak daripada diploma kan. Namanya kat situ kita cuba combine dengan teamwork balik lah. Combine kat diploma, daripada diploma mungkin dia punya theoretical dia agak kurang. Daripada matrix kan teori dia power. So bila kita buat assignment tu, kita pecah dah. Kita mulakan boss group lah. Sebab itu persaingan sihat lah kot. Universiti tu boleh balik universiti ke universiti so deeper lah, so that one that umum puisi just go forward university, so you still ada pride, tapi masa tu I rasa universiti masih menganggap ini second class universiti lagi, yang universiti lah kira kita tak boleh nak compare kita ini, tapi saya tanya saya tengok return management okay compare memang mesti baru still price. So kita play one day kita makan improve, dan kadang-kadang dulu kita tengok dekat ranking mesti dan mesti return improve, and then ini dia antara top 10 tiga industri. Masa tu kita bersaing antara tiga lah, net and dua lagi mahal macam Pahang something like that lah, tapi among that standing industry return mesti number one. So we still have our pride lah. Kita nak compare dengan UTM, USM, they are enjoy moment as yourself. Okay. Keep your integrity. Don't lie. Because apa yang you nak pakai ni adalah untuk you cari nafkah semua hidup. Lepas tu saya punya tips for life, kalau you mudahkan urusan orang, urusan you akan dimudahkan di kemudian. Belajar kat UTM ni pada zaman saya kita akan return pada previous punya best. Dia tak copy pun, tapi soalan buat exam dengan ni dah akan lebih kurang. So kemudian banyakkan communication dengan kita punya lecturer. Anda kira UTM ni lecturer dia adalah daripada industri, yang mana dia dah rapat dalam kerja di industri masing-masing, dan dia orang bawa subjek tu. Sama dengan Zakir. Jangan lupa pergi kat library lah study. Sebab pada yang saya buat dulu, first semester tu, saya dapat result 2.26, banyak KS. Lepas tu saya berubah. Habis kelas saya tak pergi merayap. Saya duduk kat library. Walaupun you tak repair, you tak apa, baca buku ke apa ke, tapi bila you duduk that moment you study, change different. Saya study kat Cubic, lepas tu saya study dekat Persindo pun. So library give impact pun. Masa saya sambung master pun, saya still private untuk universiti yang saya tulis, saya still study kat library. So even library dah change, dunia dah change, teknologi kat ujung, tapi library tu is a tempat for student important. Fokus pada dunia berjaya, tahu apa yang you nak, and then tahu you punya strength, put your strength in the correct, okay, and then always respect people. Macam key of life saya ulang tadi, memudahkan urusan orang akan mudahkan urusan. That is the key now. And then saya doakan Cikgu Jenny you and then your parents, and insyaAllah success is there. For UTM, I hope 20 years still young university, tapi saya masih bangga graduation UTM, and even kalau dunia yang ada dekat sini pun, I would say I'm your senior, and saya tahu saya punya contribution UTM, and I hope saya boleh join UTM sekali lagi. Even kalau ada intern diploma kat sini pun, saya akan target UTM lah. Sebab kita nampak kita punya capability dalam mendidik graduate.